ya president maraiga mujagure president na mujagurire jeshi yakwa ire kuhotithia kuruta wira kuria bunge county-ini na kuria kungi suti ndenda kuririkania athikiriria bende yengi mwathurire thuti na makiria andu a Mount Kenya mwathurire thuti ya Jubilee rira mundu uria wathurire araga gukurutira wira na njira yagirire ni uthiaga obisine ya Jubilee kumoria ni ate kurathi na mbere president uria twathurire na ngoro emwe president Uhuru Kenyatta ari obisine na ringi county yaku tara mumite Kirinyagatani dibitari turathi tugakora guti dawa ugakora guti na services president ndangiuka kuruta wira Kirinyaga ona kwao Kiambu ndangiruta wira twamubere wira wa national utathurite governor wagirire no thure MCA mwega, that is the county government ndwe wira urutite urire agathina president uria uthurite egitene na nikio ndukathure thuti ndukathure mundu ati tondu ekiamane gia president uria urenda thura mundu tondu amugira ratirine niwe no abote wira uria arekatia aretia thuti o ya mwiringiririo ina mubuto muraya gugukira urathi ugikinyaga na iratu iyo ni gukugwithia mundu wakwa tigana na thuti koguo urera andu mekire linganisha toguo riu uringanishite na ndirona we quite smart ndikuo muno no thuti no wikire ungikorwo ya thimwo ni irakwigana na thuti irakwigana ithimagwo ciande mwanya moko mwanya na ithimi iringi mwanya koguo o mundu ite ici ciothe ithathatu kuma kia MCA nginya president igirira o mundu individually ta mundu ratirine wone kana ni aregana akorwo ndaregana tigana nake thura mundu na tikiama then tuaka uguo rauga mheshimiwa Mathari kuria bunge tugakorwo na bunge linganisha ugakoraga kiama kina Kenya ina bunge 20 UDA na bunge 20 Jubilee 15 uguo na kuria kungi jigwa tugithoma art and craft ndaigwa gitwo collage ina manyaganyaga maingi muno iyo ni onjega baria tukinyitie thiini wa demokrasia yitu ni kugia na bunge ina ciama ngurani reke kugie ngarari nginya twikurie meciria tugekara ndi tukabota gucira kurania tugwika atia tondu bururi uyu ni witu tondu ni tuonete twathura mburi cia mwiri umwe toria bunge iyurite Jubilee na ara matigara magakorwo bakube mothe ni ma ODM andu acio mathi marikanira tukaga mwaririria thurai abunge na ciama nyingi na niguo tubote kugia na bunge inawa iratwaririria no te bunge ate makirua mama kuo banini magakira biu tondu bunge miaka 5 tutimigitu ara twagirwa ni kumeigua ndireciria twirega bunge bende ya Kibaki ukauga ona 11 thiete ari biu no ino niyo yatararia ino 12 uginegerwo marking scheme umerwo mahe marks ungimaheki riu ndirutanirie pio niguo ndigakimagwithie pio no ndimanengere inya kwe 10 out of 10 nayo ni kugeria otherwise ungemahe 2 ona ndiui ina andu eri kana athatu ina andu anini maragia na makaiguika no ndakwira majority tumeigetuo magitwira no gatuika president 2022 haya ndego kiuga muno Mount Kenya matiga cagure thuti Mount Kenya no niwe koretwo jigwana githongo makiuga epicenter guku ni kuo betike icacite muno ya maundu megi uteti wa mweri wa kanana Mount Kenya irorete ku which way Mount Kenya tugucira na no tukurikanira no tutikerigwo tondu ciacera kinya andu mokaga na migambo minyoroku ririkana miaka 5 ethirite mathina maria ukoretwo namo akorwo mundu arari o gitiini kana ni mbunge kana ni giti kiriku we urie gitiini health yaku ni urabea kwa service njega health yaku ni urabea kwa service njega cia health gwaku mundu ucio ni aratetaga kuga health services njega basari ni iragayagwo na njira igwete ciana ciaku ithome maundu mangirigasha na ithuĩ turi arimi ni marekagwo wega barabara ciaku ihana atia we urie maundu macio utige kurora thiguku ire urareterwa
ibinda riri ria ithurano ririkana miaka ewe 5 no ririkane urabenererua ubeane kura ringi miaka ingi ithire ugikayaga guti mundu goka gututhondekera bururi uyu tiga we nani kura yo yaku ni otweterere itunengere atongoria mena wigiririki atongoria matakiya mbia ciaku tondu imwe areterwa no iria ciaku ndirikanaga president Moi atindaga agitwira ati tugwikaranga na maguta maitu tandu itangurwe riria urakenera kureterwa ibeo cia mbeca na ringi ni mbeca ciaku umenye urekaranga na maku tandu tangurwe okay na ti mundu umwe ni ite ciothe kuma giti kia MCA nginya gia president tondu ni ngwiguite mweshima matho kigora caria giti kia governor Kirinyaga urio hau muno makiria okay no ndiraruta wira wa national uririkanage ndongoragia na Kenya a national party with interest all over the country na no ngwire tondu kuri andu amwe makorogo me very ignorant ona matoe bururi uthiaga ate na no mendete kwaria mbere ya andu na Kenya ina thiini wa Mandera County Assembly, Garissa County Assembly, Wajir County Assembly, Tharaka Nithi County Assembly, Meru, Embu, Nairobi and Nyamira. Okay? Na tiga tweirwe kura tungi kunene gukira uguo na ndinda ngiuga ni tweirwe na riu kwi mundu wa Jubilee urumburire ati kwari kaundu ta kau na ni ndiruga umburi ucio tirari wa mabetia tondu ni njugaga ni ndirwe kura na ni uboro wa ma ucokio haria wari 2017 yeah. O hau ukuona ta gwekirwo to maundu tuiganona riu ni atia ugwika nigetha hakikishe rita riri ndugakihario kabuti no njugire atiriri gwaku kungiuka mwei ndungikoma ringi utarorete murango no tanorete banga kwoguo twibaririe we oreciria no wiye kura ciakwa no ngamageko gatiga Kirinyaga reke nyingire mo direct kidogo wajitikiria mweshima matha competitor waku munene thiini wa kihitaitano kiure ni current governor I don't think so Anwa Iguru ni ndarega ucio tiwe competitor megukorwo mari angi tondu ucio ndireigua tena iruruma on the ground no ndikwenda gukiria bau tondu teni ndire mu assess ni raia no ni ndarega ucio tiwo gukorwo my greatest competitor ni andu angi he dronire mweshima anakiuga na Kenya ni briefcase party nduga atiriri kuri andu mendete kwaria muno ona matena umenyo wa kuigana na ndarikia kugora nduga wana Kenya na ndirongerera right at the same time re ukaigwo kiro mweshima matha ni aracari gite kia governor no at the same time ni aragweta ngugu gite kia deputy president dio kana igwete kaundu ka muthemba ucio kugwetwo ni andu ni njira njega na andu matigwetaga mundu ni kumumena ni kugia na confidence no tongoria wake na wigiririki wake andu acio the maragweta na maundu macio ndamera ni wega na ndamwira ni ndiramuigua kingiuka kindu tanengeretwo tiga kwambiriria kugia na expectation na kugia na kiria ketuge kingiuka we cross the bridge tukaringa roi ru twarukinyirira kana yo darasha twamikinyirira okay one more tutana ino kadona gatha no karatengera hi ta One Kenya Alliance mwina options taru mugite atiriri no turute wira naya tone tuhanaine no tutingiruta wira naya kana aria tutihanaine ni twaranagiria twina maundu maria turekirira hinya muno umwe ni kumenyerera indo cia muingi na kuona ati ni twarwa na ufisadi na wishi wa indo cia muingi na ni ndenda muthikiriria amenye mundu wothe urenda giturua na makiria ara marenda ite cia president mundu egukwirira maundu mothe na indo ciothe iria ungienda kuigua umenyage ungikorwo mundu ucio ndena wigiririki wa kumenyerera indo cia muingi akorwo mundu ucio kuria anahetukira indo cia muingi ni ciuraga na ni andu ingi mena mitugo yo nginyona ara maretia iturua cia thi umenye kira giothe akwirira ni tuhu tondu indo icio ciothe ni ikabatara besha cia gu finance na kwoguo murore to kwirirwo urore muvango uhana atia wa kurua na ufisadi ucoke urore ni a umathiurukiithie mundu ucio rakwira uguo
tondu akorwo no andu aria wanaigua scandal-ini cia kuria indo ciaku umenyage wi hairu. You see, ungikorwo mundu arumirirwo ni wafisadi wengi zaidi umenyagirire gutire kundu teguthie na ngiuga uguo njuge gutire mwena wagite afisadi nyambe ndiki uguo. No wahota kurora wone ai anga hau ni maingi hamakiria no na mangikorwo mari ingi mundu ni akwire akamagiria atia gwika uria mamenyerete mundu ni arute plan yake. Ndaguthikiriria uguo Mheshimiwa Martha ndaigua ta urauga hihi no murute wira na Mheshimiwa Raila Odinga no ti Mheshimiwa William Ruto. Nie ndigwetete ritwa ria mundu na ndoiga gutire mwena utena mirigo yayo. Twanyitanira hau koguo ndukanjikire ciugo kanua jugwa ito inference kurora ndiroiga atiriri mundu wothe ogoka ahote ku convince atena muvango mwega wa gutigithia wici wa bia cia muingi ningamuthikiriria. Na riu ni guthikiriria ndireka atia wathikiriria ndiraigua muvango wega from both sides. Haya riu ri ni kuinuka turainoka ndenda ukuhe ndaika imwe jugwa kigwa jugwa na githungu makiuga final word kiugo geke kwa mwisho negetha tuinuke. Ndakuririkania ringi muthikiriria umenye niwe wina sabici ya kubingura Kenya njeru no turo mweru kwiwe na njiaro iria igoka tubuthire kura citu wega uthurane ti tondu no wabewa kindu gia kuria thurana na hakiri ciaku no tinda no thure mundu ti kiama mundu no kurutagira wira kiama ni forum itu ya gutindika tuone maundu maria turenda na kiama ni kiega no kiama gitigakunengere mundu utagiriire umuthure ni undu wa kiama. Mweli uyu ndego kiuga kwina NDC ya na Kenya na kwina maundu maingi muno mahaririirio hihe na kaundu ungitukunyira twire look out for this muikie maitho hana mweli uyu kana hii mweli turorete guga NDC ito yabe tukamweri 18 nitukanirira uria twabetukia na ni mukona kumagia bau makinyara tugakinya makumonia kuria twerekeire. Alright, twikiama. Asante sana Mheshimiwa Martha Karua. Ni nyenda wikara tukiaragagia nawe tondu ni tuma tugie na kauge kaigana ona ga kumenya maundu megie maundu moteti tondu mundu wana koroho ni akoragwo akimenya maundu maingi. Riu ndagigwita hindi ingi karibu sana nigetha tuteretange maundu ni maingi mwaka one gwikarange guthumba thumburaga uguo woka tugateretanga andu makamenya uria maundu maikarite. Riu ri rucio rucine tucemanie haria ritho ria mwandiki Eye of the Writer tomorrow morning kuria kwa Inoro FM. Mugie na kiumia kiega na Ngai amurathime. Asante. Thank you. Nimejifunza kudhiliwa na kufanikiwa. Gwiragwo muciari no wewe ruo rwa mwana no kwina aciari magagira kieneruo na wendo wa aciari magatiganiria kana magate ciana ciao no cikahonokio thutha wa gwikwo ciiko cire magigi. Ciana ni ciateagwo muno during covid igiga koro cikitio mahutine ne numene nyamu aciari ara maramate nio mena thina. Ciana iria ciahonoka ni icokaga ikagio turo mweru micini ya ciana kana andu makerutira na kumatua ciana ciao. Twagirwo tu nigukorwo tukihold ciana 55 no musti tukora rimwe nginya nitukinyirie 65 tondu mwana rimwe nerehirwo tukuna ndwe murega. No ni mitaratara iriku mundu agirirwo kurumirira niguo egwatire mwana utari wake. Ripoti ya uturo mweru Jumatatu mohoro-ini ma Inoro TV na Jega wa Wambui. *487#. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. *487#. Fast, reliable, convenient. *487#. Lipa bills bila stress. Nie ndoka guku nigetha muhe muiretu wanyu uhikie. Wikora kwina mbura nyingi ri karati ni thiaga mieri 3 ria gutire na mbura nyingi uguo urona kara egucia ri ni guthie mieri 4 utigete ni damionia andu othe nigetha mamenye uria ukoragwo hana na nigota kuhonokia family ino
To protect your family from germs, use the power of Dettol's 1 cup full in your bathing water for your laundry, for surface cleaning, first aid, and to protect your family from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Wakamsone abonire ngoitana ndatigire abenyu ni wakarusi ati ngoitetera abono na ngetiga mberia kwirigita akwithondeka na maigo ya ahone ucio aibite ngingo ngoita iurite ngingo areho na mwiro wothe tajo miri Immaculate Hospital bale muigari ni marathondeka ngoita Thibitari munene wa Mary Immaculate Muiganyire nitugakorwo na free goiter screening and surgical camp kuma mweri 31 January ginya mweri 28 February mwaka uyu wa 2022 ndamunyita geni guku gwitu Mary Immaculate Hospital Muiganyire ni mandu getigire guka screening itari marihi operation citu ciothe ile hawoni kadi ya NHIF oni guthondeka no ngai akahonia ene kege githingithio kuete kerito ukanguonie ici ni title cia phase 15 phase 16 na phase 17 na leo ndeto njega ni ati ni tutumurite phase 18 iria ina mega offer ya new year todo broti ile turendagia 650,000 tutinangitie tugatinagia ginyagia 585,000 only naguo warikia kuri hari tutigagirira ni twakurehera title yaku ginyagia hakuja murango-ini roti ici ciguku juja kundu kuirige na kwena mai na thitima tucerere guku Ruiru Greek Towers first floor kana tuhurire thimu namba ni 0748 705 405 Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Uyu ni mweri wa wendo ufagite atia muhe kiheo gitagathira muhe broti kuma Lesedi ukawigwatire broti Malindi na shiringi 1,000 cash. Lesedi Green Acres Malindi ni broti cia Malindi hakuhi na Malindi International Airport, Wero Technical Training Institute na Malindi Solar Power Plant. 6 km 35 kuma Malindi town na ihutetie Salagate bypass. Ukawigwatire 8 acre na shiringi 1,000 cash. It's a Valentine offer. Nikiugira kuri hoka hora na urihage 10,000 o mweri ohidaria mieri 12 ukariha 1,020. Mega site visit ni tariki 21 mweri uyu na guthie na gucoka ni urihirwo ndege. Uhoro makiria na kubook site visit andika kiugo Malindi utume kuri 23934 kiugo Malindi utume kuri 23934 na ni ukuhurirwo. Karano na Prita matiguanaga ni gutire mundu thurite toria ngorago nguthuire. Rishab endete Prita no acagurirwo muiretu ungi wa kuhikia ni aciari yake. Niona ndiramenya uria njagirire ni gwika. Dipak ehitete kuhikia Prita mwendwa wake wa tene. Ngoro yakwa ndiendete mundu ungitiga we. Hihi kiriga giki kia wendo gikarikiriria atia? Ndakuhoya undekere nie ndigaguturithia ringi. Wirorere Betika were weu muiretu wa kirathi gia thi fiu haranio ngwe na mangi maingi umenye ngurorete muno na ndikureka mibango yaku igacire na hanini thiini wa thinema ya Kundali Bagia o mwambiririo nginya wa 5 thaa 4 cia utuku. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area.